Kua tai mai te hunga kāinga kore me te hunga noho whakarairai o Kirikiriroa ki tēnei whare kai kia kai. They've been pretty helpful to the homeless, not only the homeless, the people that are out there struggling. Ko matua Kelly, te tihi o te hiarau tāngata ka tai a tinana mai te pō nei mo te tina. Kaore ia mo te whāki mai tōna ingoa whānau, whioi ko te pikinga o ngā utu o ia te rā hei tāna te take nui o tōna tuāhuatanga o te wā. I've seen a lot of people come through here, not only the homeless and streeties, we have Indians, Palestinians, Pakistanis, Arabs. One of the things that they teach us here is not to judge. It's not just homeless that come here, it's whānaus with kids. I enjoy that the most. I like it when the kids come in and get a feed. Ko The Serve, he ropu tūao e hora ana i te kai a pō. Puta noa i te tau ki ngā tāngata e noho kāinga kore ki te hunga e raru ana i te mate kai mai ngā wā taumaha o te motua nō hoki. It's good to see them come in and having a kai, you know. I used to be the meth addict and the alcoholic and that, so I understand. But now I get into doing stuff like this. This is my way of helping my people, you know. He rungi e nei ino e titiri whakamawa ki a tīna. Tīna. Haumi e hui e. Tai ki e. People are struggling in homes. We've had a family that has had their power off for 3 months because they couldn't afford it. They had 2 incomes. Both of them are working 2 jobs. And for them to come here, they were real whakama about coming here because they needed the kai, but they needed the roof over their heads. Make sure you move quite quickly around here, please. Ko Natasha Willison-Reardon, nō ngā timahuta ki te taihau auru, te hea mana o te tarawhiti nei. Kei ko atu i te kotahi rau ngā kaihoi e whakarite ana i te 3 mano rahi ake o ngā kete kai i a marama, ki te whāngai i te pani me te rawa kore. Kei te kohi pūtea hoki te tarawhiti mō te tihi whare hou ake, nā te mea kei te tokomaha haere te hunga e hia kai ana. We need our own building so our whānau can sit down again, because if they can sit down and have their kai, we know that that reduces all the whawhai that's happening in town, all those sorts of things, because a lot of the whānau that we feed are on the streets as well. So when they come in, they feel a lot more at peace. E tuku kai ana a Serve ki ngā tangata katoa kua tai mai i raro i te whare karakia nei ki Kirikiriroa. Kaore he pepa kua whakaki, kaore hoki ngā pātai kua tukuna atu e ia. Nā te mea ko te whainga matua a rātou, mā e nei kai, kua puta tō pito. We'll often get told, oh, maybe you're feeding people that don't need to be fed, but one of our values is non-judgment, and that is really in every aspect to not judge any person that comes to get a kai from us, no matter whether they come up in a flash car or not. We don't know what's going on in people's lives. This is where I get my food from. They raise the prices in the supermarket, but they don't raise our benefit. You know, we're still struggling. Nēnā e hea ana koe ki te tautoko i te rōpū nei, tono atu ki te pai tukutuku o te tarawhiti a The Serve. Kia whāngai i te iwi e hea kai ana. Mai o Hapānapa, ma Aukaha.